Vamos a hacer la tercera conferencia de Ardelucus. Aquí los ponentes actualmente son Mariluz Fernández Sánchez y Álvarez Merallo, Iván, colegas míos de arqueólogos que han trabajado conmigo en diferentes ocasiones. Por eso puedo decir de la valía de ambos, ya que desde yacimientos castrechos o del bronce hasta yacimientos romanos hemos trabajado y colaborado juntos. La zona de lo que van a hablar hoy es la zona de la Rúa de San Froilán. Es una calle para los arqueólogos de Lugo bien conocida. Ya realizamos diferentes intervenciones ya hace más de una década ya, tanto en esta calle como en su entorno más inmediato, como la Rúa Nova 91-93, o la zona del carril que hay ahí al lado de la Rúa Nova que va al instituto. Es una zona que tradicionalmente hemos considerado siempre artesanal. Hoy precisamente van ellos a incidir en este tema, que luego con la construcción de la muralla del recinto defensivo actual que conocemos, la ciudad del siglo III, se convirtió en una zona urbanizada. Los restos que aparecen en esa zona son muy importantes desde el punto de vista de los estudiosos de la cerámica, ya que aporte una secuencia estratigráfica muy interesante y al estar sellados por el dominio bajo imperial romano. Bueno, creo que no tenemos más que decir. En esta última intervención de San Froilán han aparecido restos muy interesantes en cuanto al utillaje utilizado por los alfareros en aquella época. Prácticamente utillajes que han previsto hasta la actualidad exactamente los mismos. Bueno, creo que es la hora de que empecéis vosotros a hablar, a comentarnos este tema, cuando queráis. Bon, pois, hola, boa tarde. Como dixo Paco, son Iván, escavei xunto con Mariluz a excavación esta en no solar 16, 18 e 20 da Rúa San Froilán, non? Aquí en Lugo. E, bon, máis ou menos todos sabemos onde está a zona, non? O Rúa San Froilán xusto ao norte, no extremo norte da muralla, da zona do interior do Lugo romano, na muralla, pegado entre a muralla, en estes solares ao lado do Porto de San Fernando. Vale, unha zona que onde ten aparecido xa en todo ese entorno un barrio alfareiro, un barrio leiro, non? De Lugo, máis de 45 fornos romanos, por o cual tampouco que fora unha novidade que hubiera estos, non? Como ben dixo Paco, pois as novidades están, o digamos, o que máis salientable, máis que novidade salientable, son os materiais que apareceron, que falará máis adiante agora Mariluz, non? Eu falarei, pois, da miña parte, que foi o que é a dirección, a gestión e as estruturas que apareceron, que tamén están ben. Bueno, o edificio, pois, o solar, serían esos tres edificios, vale? Estos edificios comprounos unha promotora para facer un hotel e un restaurante, non? Como está no conxunto histórico, como todos sabemos, pegados á muralla, pois é obrigatorio, facer unha intervención arqueolóxica, non? Empezamos facendo un pequeno control, bueno, ahora vamos contando. As traseiras, que é onde apareceron as estruturas, estarían neste estado. Aquí comentar, como sempre, que fago algo así, que vale que estén traballando, pero é que logo a parte interna da muralla é un desastre. É un desastre. Creo que había que espabilarse bastante máis do que se fai, pero bueno. Bueno, isto era o que había no seu momento, vale? Pendellos, todo, vale. Empezamos a traballar e viñamos 2 metros de recheo, non? En toda esta zona, todo este solar é unha vez limpo. Todo isto que vimos antes, toda esta escombreira que tiñamos, eses casetos, esa vegetación, sería toda esta zona, vale? Ao principio, cando empezamos a excavar, excavamos pouco a pouco con unhas máquinas, porque tiñamos un volumen de 2 metros de entullo contemporáneo, mesturado, que se azulejos, que ladrillo, todo merda, vale? Para entendernos, esos recheos que es primeiro para tomar cota, para acceder ás casas, para os patios das casas, en tempos anteriores, época moderna, serían as hortas, onde tirarían todo o que sobraba da casa. Vanse acumulando niveles, e, bueno, dan a imaxe que temos agora, destrucciones, toda esta zona de unha casa, todo isto foron, aquí temos o saneamento de outra casa, pendellos que se van metendo, que foron destruindo as estruturas que iban vendo, non? No momento en que non era obrigatorio, como todos sabemos, as intervencións arqueolóxicas, unha parte importantísima do patrimonio de Lugo, pero de toda Galiza, foi reventando. Gracias a Dios, a quen sea, están moi serios, os servicios municipais e da Xunta de Patrimonio están moi en serio con isto, moi firmes, senón, pois non se empieza a pasar, pero bueno. Isto é o que estaba. Aquí
Un exemplo, por exemplo, fixadevos todo un nivel exactito, todo, prácticamente homoxéneo, de 2 metros de terra, eso sí, según íbamos limpando, íbamos empezando a ver, pois, o que chamamos negativos, non? Pequeñas sombras de terra de outra cor. Primeiro fora esta, bueno, había un corte, esta muralla estaría nesa zona, sería algo, bueno, a ter en conta, pegado á muralla, pois hai un rebaixe que podería ser que non. Isto é o emocionante da excavación, que tú empezas e cando empezas a limpar, empezas a ver as cosas e empezas xa a corazón, pum, 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 pum. Vamos a ver se non aliamos demasiado. Según limpamos, xa empezou a aparecer, pero xusto é quitar ese nivel de recheo contemporáneo, vale? Todo xa entullada entrópica e xa atopamos o primeiro evidencia do muro con apariencia romana que non podía con ela. As laxes, esta arcilla amarela típica, tardía, e hubo que dicirle al propietario, Manolo, igual tan rápido non vamos como pensábamos, pero a cosa había cierta esperanza, el tipo estaba esperanzado, malo será, excavaron al lado, hai nada, o compañero de Celso, en esa zona non había nada, o tipo tiña algo de esperanzas. Seguimos limpiando un pouco e dixe, non teñes esperanza, porque se era un momentito, igual tardamos un poquito, vamos a tardar 2 poquitos. O segundo poquito foi que aquí xa tiñamos evidencias de que aquí tiñamos un forno, era claro, esa estrutura, vedes aquí, negativa, elíptica, con excavando no pavimento que tiñamos constatado, era un pavimento clarísimo, de arxila, con arxila grisácea, amarela grisácea, con lousas pequeniñas, e dentro xa todo un nivel de incineración, de carbóns, con material cerámico, que, como decía, hola, soy Coco, esto es un horno, sí o sí. Bueno, ao final, as estruturas serán estos. Despois vou vos contar o que hai ao principio, porque para estruturar, para ir entendendo o que hai, case prefiro que partedes do coñecemento do que hai, en vez de ir dando sorpresas, non? E o que tiñamos na primeira parte do xacemento sería isto, do xacemento do espacio, non? Vale. Teríamos, según vemos aquí, isto sería o primeiro momento da excavación. Isto sería o último nivel de ocupación romana. Isto que vemos aquí, o último nivel. Tendríamos isto de aquí, que sería unha estrutura romana tardía, todo que vamos falar, e se non volvo a citar, é baixo imperial, vale? O máis antigo sobre o século IV e o máis novo cara ao século III. Haberá algún indicio previo a esas épocas, pero a nivel xeral quedámonos con isto. Isto que estamos vendo agora cuarto, vale? Con metros do cuarto, medios do cuarto, e o último que veremos será terceiro, vale? Entón, agora estaríamos esta zona de aquí, esa estrutura sería isto de aquí, ben? Isto de aquí sería este forno, e todo isto, este color, que como son daltónico, non sei exactamente se é azul ou rosa, sería o pavimento de uso cando este forno estaba funcionando, vale? E todo isto de aquí veremos despois, sería o que é o intervalo da muralla. A rúa que percorrería por dentro da muralla todo o circuito, vale? Un espacio público, vaya. Entón, temos o que vos dixen, un taller oleiro, un obradoiro de olería, con un pendelliño que sería onde estarían traballando, onde se protexerían, onde se poría parte do material. Esta é outra visión deste espacio, vedes? Aquí a estrutura estaba cortada por as calles contemporáneas, todo iso estaba alterado. Vemos que hai sucesos, o sea, dicimos que un pendello porque a obra non era, o sea, por a lógica, despois vamos ver que comparamos con o que salí despois, e é unha estrutura que non é moi firme, é unha estrutura feita, válida, pero non ten un gran acabado. Vale? E aparte estaría por fora, a cada pouco habría un poste, un paliño, para indicarnos que habría unha cobertura lixeira, sin moito peso, unha estrutura vegetal para cubrir, pero sin moito desenvolvemento, vale? Estaría, eso sí, estaríamos falando outra vez desta zona, vale? Estaría pavimentada, un chan de arcilla amarela tamén con lusiñas, ben? E por dentro levaría algúns topes, digamos, para unha estrutura máis potente que as que dixemos que había exterior, é dicir, a coberta de dentro tería máis entidade que os negativos que pequeniños que se podría ver no exterior, que estarían cubrindo unha especie de patio aberto ou algo así. Bien. Estos serían unos detalles que teríamos, este é o muro ese que acabamos de ver. O que máis chamaría a atención dese muro é isto do interior, ben? Está todo o nivel do suelo, o arcilla, onde eles pisarían, onde estarían traballando os oleiros. E pegado a él teríamos este banquiño, é un banquiño a base de ladrillo romano e de tégula, pegado ao muro. Exactamente para que servía? Pois non sabemos. Estaba xusto pegado á rúa e coetáneo este muro, con este banquiño, co pavimento da rúa, non minto, do interior do patio do taller, vale? E ao lado del, en esa zona, este rebaixiño aquí,
con esta típica pedra que sería, cando se fai un forno, un torno, a parte de arriba, onde se colocaría a lama para empezar a traballar, vale? Sin embargo, aquí estaba facendo unha función, estaba adosada abaixo e estaba facendo unha función de tope, non? Podería ser o espacio, ou non, pero podría ser o espacio ou ben de colocación do torno ou ben simplemente para colocar un poste, unha estrutura que termara de algo máis. Sería tope para que non se siga enterrando, vale? Isto que é? Ou un banquiño para traballar ou para calacar cacharros afeitos esperando que sequen un pouco para cocerlos despois. A excavación tampouco deu para moito máis en este sentido. Teñamos en conta que é un espacio que está completamente arrasado. Todo o que vamos ver agora desmontouse. En época romana, vale, desmontouse. Non é que se abandonou e foi caendo. Non había nada de escombro. Estas pedras colleron todas, vaciaron todo, arrasaron e despois farían o que farían. Ben? Despois decimos o que farían, pero en este caso foi así. O forno. Isto sería o primeiro dos fornos. Todo este pavimento, xa vos dixen, estamos falando dun forno que estuvo aguantando hasta o século IV. Sin embargo, é unha estrutura que ten un orixe do 3 polo menos, vale? Anterior. Este último nivel que vemos aquí, todo este pavimento, sería o último que usaron, pero cando se fixeron despois unhas sondaxes pequenas en esa zona, vimos que había outros 2 niveles máis hacia baixo. É dicir, este último nivel de utilización dese forno. Despois explicamos por qué tamén, porque é importante ver desde adiante hacia atrás para ver como vamos, non? O forno, un forno, este de aquí, é un forno típico e atípico, por poñerlle alguna... por hacer algo de comparación, vamos. Habitualmente estamos falando, isto serían, se vos fixades, esta é a parte da cámara quente, logo. Sobre estas columniñas, que son o arranque duns arcos, iría a parrilla sobre a que iría colocado os cacharros de cerámica para cocerse, ben? Habitualmente son de entre 2 e 4 arcadas, aquí temos 3, é un tamaño un pouquichiño, se cadra máis grande que os normales. Este sería o espacio, isto sería a cámara de combustión, o prae furnio, e aquí a cámara de calor. Este sería o prae furnio, digamos, a parte onde se amontonaría a leña, os cacharros a mellor antes de cocer. Ten outra característica, que esta parte de aquí é converxente, pega contra a boca, aquí estaría a boca, que entraría xa onde pasaría o calor por debaixo, a parte de baixo da carrilla. Son detalles que, bueno, dentro duns días creo que vai vir Roberto e vai falar da tesis del, dos fornos, creo que vai entrar máis en detalle, neste detalle, pero, bueno, ir citando detalles para que vayamos conceptualizando como é un forno deste tipo, vale? Para que teñades unha idea xeral, tampouco estamos aquí para... nin poderíamos facer cátedra con isto. Na zona onde estaba calor, pois eso tiña unha ligera pendiente que caída hacia a boca do forno, está queimado, completamente queimado, arcilla completamente dura, laxes para favorecer o resbalón das brasas, vale? E despois un detalle importante que sería isto de aquí. Isto de aquí era un muriño, o que quedaba dun muro, que non separaría a parte esta que é industrial, onde vos dixen, este é o forno, aquí estaría o caseto, e aquí o pavimento que fixeron para o último nivel do forno, e aquí pegado o intervalo, a rúa esta que vos dixen da cidade, a rúa que perimetra toda, que vai perimetrando por dentro a muralla. E esta sería, en principio, o muro que separaría a zona pública da zona privada, logo da zona industrial ou artesana. Esta zona de aquí. Además, era clarísima a diferencia dun nivel a outro, o sea, clarísimo. Todo isto, que está en este color máis, supoño, que amarelo, é nivel destruído. Aí está o substrato, todo o nivel medieval, romano, o que fora, desapareceu. Ben? O sea, isto é a zona que teríamos. Tamén, como vimos, había casas na entrada. Cando excavamos as casas xa non puxe nada porque tamén estaba completamente arrasado, que había restos de distintas utilizacións desa propia casa, vale? Desas 3 casas que había. Eso sería o intervalum. O intervalum está concebido casi como unha calzada normal. O sustrato, se vos fixades aquí nestes pequenos cortes que temos, teríamos o que é o terreno natural, ben, que sería esta capa, substrato, un nivel, este de aquí, de terra tirando orgánica, con bastante pedra, vale, moi porosa, de feito chovía e se iba todo, porque estivemos así un mes e pico traballando aquí, pero de días de 30 grados a días de unhas lluvias increíbles, foi impresionante, como pode ser, todo xunto. Entón, tendríamos eso, o nivel do suelo normal, unha camada de drenaxe e nivelación, vale? Moi estruturada, moi pensada, e despois por encima o que sería a capa de rodadura,
que sería xa unha arcilla máis amarelenta, con anacos de lousas, de tégula, moi compactado, pequenas pedras, que serían xa o nivel por onde se pisaría. A rúa principal de Lugo quedaría a volta, vale? Exemplo desta rúa, por exemplo, como vamos vendo, como están coetánea coa muralla en ese momento, esa calle, esa rúa. Chega un momento que se fai a muralla e se fai o intervalo con ela. Por exemplo, aquí había unha alteración, pero na zona non alterada vemos como este intervalo pega contra esta muralla, contra a muralla e tapaba a cimentación. Vale, isto é a cimentación da muralla. E estaba o intervalo, o nivel de rodadura a cero con ela. De feito, facía como unha falsa breguinha despacito, así. Era moi chulo. Toda a visión sería así, isto a parte industrial, primeira parte industrial, esta sería a separación, e todo por aquí, todo isto serían 10 metros de lado a lado de intervalo. 10 metros por 6, me parece que era, non me acuerdo. Debería acordarme, pero non me acuerdo. Vemos igual aquí o nivel de preparación exacto, o sea, era paralelo esta zona con esta. Pero que pasa? En esta alteración que había aquí, pegada a muro, a primeira que vos dixen, lembrades, cando falamos de que empezaban a haber evidencias, pegada a muralla había unha alteración, e en esta alteración deixábamos ver unha cabeza dun muro. E empezamos a limpiar e vimos que o que non podía ter sido unha acumulación de pedras, realmente era isto de aquí, esta liña de aquí. Entón, lle dixen ao promotor, non vamos a tardar 2 momentitos, vamos a tardar 3 momentitos. Se nos está complicando a asistencia, Manolo. Aí ya estaba, o tipo estaba contento, pero bueno, contento. Xunto a eso, además, volvía a salir outra estrutura elíptica con manchas negras, que ao final debía ser eso, e ya son 4 momentos, Manolo, non hai que hacerle. De feito, con isto tiñamos todo o solar xa ocupado. Donde veíamos que non había estruturas, estaba arrasado, pero o resto estaba ocupado e non había que facerlle. E nada, volvemos a excavar, vemos que temos exactamente baixo o intervalo, debaixo do intervalo temos o mesmo esquema que acabamos de ver no que chamábamos un forno 1. Unha estrutura, un pendello, vale? Ese estaba moito máis arrasado, pero, repito, non é que caera, non é que desusara, é que unha parte tirarna e despois levaron as pedras. Parte do que, o sea, a pedra grande, esa xa non estaba, o que quedaba da arcila, das pedras pequeniñas para encaixar os muros e tal, eso foi utilizando para nivelar o intervalo. Pero o que é a pedra de verdade, eso desmontouse. E por que se desmontou? Todo isto, aquí de feito xa non había nada, teníamos o negativo da mancha do suelo, unha sombriña que nos indicaba que iba a dar e de feito pegaba directamente con esta parte que se veía. Exemplos dese muro, por exemplo, aquí vemos estos son estruturas completamente tirada, espacios para poste, para soportar o tellado, o que fora, e aquí sí que había un tellado claro. O isto de aquí que sería outra columna, o sea, outro pilar, perdón, tirado para adiante, vale? E aí, non volve para atrás isto. Vale. Isto é o que acabamos de ver. Aquí é onde acababa esa estrutura. Este é o forno segundo que atopamos. E aquí no medio, debaixo isto do intervalo, vedes outra vez os niveles de preparación e o nivel arcilla. Con todos os niveles que vexades para que vexamos que o intervalo é unha rúa homoxénea que en cada un das caras que fixemos, cada un dos perfiles que fomos obtendo, tiñamos o mesmo esquema. Más menos, uno estaba máis alto, menos baixo a rodadura ou máis grosa a capa de nibración, pero era todo igual. Home, tiña que ser. Pero esta queda moi clara para ver como o intervalo pegaba directamente, anulaba directamente todo este espacio, tanto esta casa, o sea, este cabano, este albollo, este pendello, o forno que vamos ver agora e este patio. É dicir, había un forno funcionando, que o que vimos antes, que mantivo funcionando, había outro forno que estaba funcionando canda ese outro, o sea, eran 2 fornos, pero chegou un momento en que alguén decidiu facer unha muralla e facer esa muralla cunha rúa pegada a ela e lle dixeron ao que tiña outro forno: te quedaste sin forno. Expropiaron o que fora ese terreno, nivelaron e construíron toda a estrutura, que é algo parecido que pasou no Mitre ou en toda esa zona de aí abaixo, onde vemos que a muralla está encima das estruturas, que outro día, bueno, xa seguro que os sabedes por Celso todos. O importante para conceptualizar ou para extraerse do que sería esta outra estrutura é que teríamos este muro de aquí, que sería o pendello que vimos antes, con columnas e un patio. Aquí, é dicir, iría un pendello, un alpendre, que levantaría medio muro, non estaría chegando hasta arriba e estaría aberto a un patio. É un refuxo, máis que unha estrutura, máis que un caseto pechado, vale, para traballar. Que estaría, entendemos, ben cellado a este outro forno. Aquí vemos, isto sería o forno, e aquí vemos un material que vos contaba, que é pedra pequena, con algo de negro, que foi tirar esa estrutura, utilizaron o que
a arxila e a parte débil, non a pedra, a parte débil da estruturación para cegar, veis, isto é a estrutura está sin tocar, está en un suelo perfecto, o patio que vos dixen, xusto encima, sin capa intermedia, o nivel este de recheo do intervalo, que é parte da estrutura que formaba aquí, e encima a capa de rodadura, é unha secuencia clarísima, clarísima. Isto se está usando hoxe, e o día seguinte se tirou todo. E teríamos o segundo forno, que está, aquí está ese patio, que pega directamente co forno. O sea, que está que a maneira tan clara a secuencia de uso toda, que así dá gusto traballar. Non te volves loco. Bueno, este forno era máis pequeno, bastante máis pequeno, bueno, bastante, era máis pequeno, pero conservábase moito mellor. Tiña así tamén características, pero non eran moi distintos a todos os que hai. De feito, este xa ten, se vos fixades aquí, para soportar a parrilla xa tiña as dúas arquiños, non ten tres. Unha boca, vamos ver detalles. Mira, desta vista desde arriba, aquí sobre isto iría a parrilla, e sobre esa parrilla estarían colocados todos os cacharros que foran a cocer, despois os cubrirían con unha capa de arcillo que fora, con un tubiño para que fora tirando, que hai que coller a temperatura necesaria para cocer a cerámica que fora, os cacharros. Características deste forno que ten reutilizados moitos materiais, creo que eran 4 ou 5 catilos e metas, vaya, fragmentos de muiño, e aquí creo que puxen o que parecía ser como un ara así, ou unha ara para fabricar, para preparar, sin acabar, pero bueno, como non o desmontamos tampouco sabemos, pero tiña toda a pinta, veis, aquí muiño, aquí outro muiño, e aquí esa pedra de granito que estaba aproveitándose para facer a boca do forno. Sería este detalle, unos 30-40 centímetros, 30-40 centímetros, bueno, era bonita tamén, tamén con unha pequena conversión hacia dentro, a parte máis queimada, como sempre, aquí debaixo. Eso sí, o que chamaba a atención é que esta boca era bastante larga, era compridiña. Unha vista por dentro, para que vexades como era o efecto da... Bueno, aquí estaría a cámara de calor, vaya, cos arcos que soportarían toda a estrutura, a altura que tendría, de 20, 30, 40, 50, máximo unos 60 centímetros, así. Era bastante fonda, por certo, era moi cilíndrica. Chamaba a atención. E despois, continuando a excavación do intervalo, veíamos como os dous fornos, tanto o forno dun lado, o forno 1 que falamos, e o forno 2, estaban conectados a maiores por unha especie de rúa ou de patio tamén porticado, que estaría formado con varias columnas, pilares, vaya. Veis? Estos eran que foron excavando, veis, está outra vez o intervalo, e debaixo as estruturinhas estas, os soportes dos pilares. Todos en cota, o sea, era clarísimo. Va. Bueno, e despois el detalle de que entendemos que isto sería un forno de arcilla, ¿no? Si tenemos os talleres, os fornos, a arcilla sacaban do sitio. Esta zona aquí, además, está de aquí, todo isto de aquí abaixo era boa, era moi plástica. E agora, fala Mariluz, e despois contamos o resumen final, vale? Bueno, boas tardes a todos. A parte do que explicou Iván, en toda a excavación arqueolóxica, pois son importantes as estructuras, pero tamén é importante todo o material que pode estar asociada a esas estructuras, non? Aquí, bueno, material, por suposto, cerámico saliu moitísimo en toda a excavación, pero o máis interesante é o material que saliu e que quedou encerrado dentro do forno primeiro que explicou Iván, o forno máis grande. Dentro do forno apareceu todo tipo de material, como veremos agora, desde a cerámica, como a que tedes aí, había pezas que estaban casi enteiras, como a oliña que tedes aí, os platos engobaos, había cántaros, bueno, de todo, non? Os fragmentos cerámicos, había de todo, dende a cerámica común, engobada, o que pode ser a terra sigilata. Pero o máis interesante tamén dentro de todo o material que apareceu é o resto de material que non sole aparecer nas excavacións, ou que aparece raramente nas excavacións arqueolóxicas, non? Por exemplo, en pizarra, aparte de un montón de discos de alfareiro, que era onde posaban a cerámica fresca, pois o máis interesante é a roda do torno do alfareiro, da alfareira que traballaba ali. É unha roda que ten 67 centímetros de diámetro
É a roda de abaixo do torno, con a que xiran para moldear despois o barro, se conserva perfectamente. Aquí está un pouco, bueno, está recén sacada, está un pouco sucia, pero conservase ali no Museo de Viladonga, seguramente pódese visitar e ver ali. A parte da pizarra, pois o máis impresionante que saliu no interior do forno pois foron os útiles que utilizaba, a ferramenta que utilizaba o alfareiro, a alfareira que traballaba aí. Cando empezamos a ver o ferro, pois en principio, bueno, é fácil recoñecer os clavos que se ven aí, ou o martelo, algunha forma aí, podense recoñecer facilmente, non? Pero os outros, claro, había un montón de ferros que tiñan formas variadas e que, por lo menos nós, era a primeira vez que veíamos unha ferramenta así. Entón, isto, bueno, foi unha labor de investigación para saber que era o que había aí e para que se utilizaba, que pasaba con estos materiales, non? Bueno, buceando por aí en libros ou en internet ou en las páginas web especializadas, non se atopou así útiles que sean semellantes a esos que vistis agora, a estos de aquí. Apareceu algunha vila romana de Palencia, aparecía algún aí como o martelo ou a pala, pero despois esa outra ferramenta pequeniña non atopamos aí para que podían utilizarse. Entón, como xa sabemos todos, en Papá Google se pode buscar de todo e se pode encontrar de todo, pois lo que máis se encontrou aproximado a ferramenta que teníamos aí, pois é a ferramenta propia do alfareiro ou da alfareira, que todavía hoxe en día se sigue utilizando. Como vedes aí, hai un de 1783, que é un dos útiles que temos, que se mostran aquí, pois están aí representados. No segundo cuadro, en este que veis, todas estas ferramentas de aquí, esta de aquí e estes de aquí son parecidos a algúns dos que temos aí. En este cuadro de aquí aparecen os nomes da ferramenta que temos aí. Entre outros o C, que é un elevador, pois o temos aí, o que son as costelas, o que chaman lamas ou lengüetas, os elevadores, os raspadores, pois pudimos identificalos neste material. Pudimos distinguir tamén dúas partes no material. A ferramenta para obter a arxila, os que traballamos en Lugo, en outros sitios vemos que a arxila é dura. Para o alfareiro ou alfareira que quería facer un cacharro, pois seguramente tamén atopou a arxila que era dura, non? Aí nos apareceu unha serie de útiles, ou hai unha serie de útiles que podían utilizarse para obter a arxila, non? Temos aí a foto, aí aparece claramente o martelo para poder sacar os bloques de arcilla. O martelo temos aí, claramente. Saliu tamén un azadón identificable, unha pala, todos esos elementos que seguramente os utilizaron para obter arcilla, para collela, para trasladarla ao sitio onde eles querían levala, non? Despois, bueno, vamos mostrar algunhas das ferramentas que si foron facilmente, ou poden ser facilmente reconocibles, non? E que ainda hoxe en día os alfareiros a siguen usando. Esta, aínda que estaba fragmentada, pois, se podedes observar, é unha varilla que ten dos extremos, un pouco máis aplanada e outro en forma de punta. Se vedes aquí as maus dos alfareiros de hoxe en día, como utilizan chamanlle lama, lengüeta, pois aí para alisar ou para sacar os restos de arcilla, vedes, se utilizan aquí tamén para alisar, ou incluso para hacer o que encontramos moitas veces na cerámica romana, que son as incisións ou as acanaladuras, non? Pode ter varios usos.
As ferramentas todas que vamos ver agora, pois para que utilizan? Para modelar, dar forma, añadir ou quitar arcilla, para realizar eso, unha hendidura, decorar a cerámica, para cortar ou separar as pezas que están no forno. Outras das pezas que foron recoñecidas foi esta, que chamanlle costela ou medialúa. Esta o alfareiro utiliza tamén para alisar. Falamos con un alfareiro que hai que darlle as gracias, Francisco, da Escola de Artes e Oficios de aquí de Lugo, donde mostramoslle as ferramentas a ver se estaba de acordo en que podían ser realmente as que nosotros apreciábamos, e dixo que sí, que eran realmente as que seguían utilizando aínda hoxe en día para facer a cerámica, non? Aí a costela a utilizan para alisar, aí tenemos ali, parece unha ollita desas ovoides que nos salen a nos tamén, non? Como alisan a cerámica con a costela. E despois este outro é un elevador, non sei se se aprecia moi ben, pero é unha especie de L doblada, está levantada. Tamén se utiliza hoxe en día para alisar, por exemplo, os fondos, non? Quitarlle a arcilla que sobra a un cacharro. Outra das ferramentas que saliron varias delas é o que le chaman un repasador ou incluso un retorcedor. Se vedes aquí, é unha varilla larga que ten unha parte recta aí como unha cabeciña, non? E aquí o alfareiro que está hoxe en día todavía cortándolle a cerámica que lle sobra, ten unha ferramenta que é igual que esta. Nalgúnas fotos esta ferramenta tamén a utilizan para facer buratos ou para a arcilla fresca a retorcen para facer a decoración dos cacharros. Outro de abaixo, se aprecia ben, ten unha punta como unha especie de mango, non? Pois pode ser tranquilamente un puntero. Como vedes aí no cacharro, o puntero para que lo usan? Pois para hacer como decimos nós, a decoración puntillada ou incisa, non? Hacer a decoración de triángulos, como se ve aquí, ou diferentes tipos de decoración que podemos atopar na cerámica romana. Outro alfarero aí tamén o utiliza tamén para facer, decoración incisa, o que lle guste ao alfareiro de turno. Outra peza que resultaba un pouco difícil de identificar era esta aí, parecía unha cucharilla ou algo así, non? Pero, buscando paralelos, pois atopamos que aquí unha que eu penso que é casi igual, que é un buril, deronlle o nome de buril. Os buriles xa os coñecemos nós da prehistoria, non? Utilizábanos para cortar. Pois este que veis aí abaixo, que pon aquí, que pon objeto catalogado como buril, pois apareceu nunha villa romana de Palencia, tampouco non identificaron para que era. Deronlle o nome de buril porque lles parecía que servía para cortar, non? Pero atopamos, este dibuixo que vedes aí, tamén dun alfareiro, que ten claramente o mesmo buril, ou unha forma do buril aí pegado aos seus pés. Entón, para que utilizarían o buril? Pois para cortar, seguramente, a lo mellor a cerámica que lle sobra, ou os rulos de cerámica irlos cortando pouco a pouco para moldear a cerámica, para moitas cousas. Esta peza de aquí, pois, pode ser facilmente un vaciador. Se vedes aquí, utilizan para que? Para quitar tamén, para facer buratos na cerámica, ou tamén poden utilizar aquí, como este de aquí, utilizaban as dúas partes para poder facer huecos na cerámica, poder hacer as hondanadas ou a decoración que quixeran. Xa está. Isto é, como vimos ao principio, non? Son objetos moi pequeniños, algúns tenen como moito 19 centímetros de largo. Vemos que realmente non somos nada. Desde a prehistoria cos buriles hasta hoxe en día co material seguimos utilizando o
o material que utilizaban os nosos antepasados, non? Se conservaba moi ben, gracias ao Museo de Viladonga, que están conservándolos tamén, e algún día os expondrán, supoño, na vitrina, non? Porque vale a pena. Se, como vistis, hai tanto para sacar e traballar arcilla como para despois modelar e facer a cerámica. E nada máis, moitas grazas. Grazas por vir. Entón, só como resumo nada, pues estamos en un espacio donde no século III ou un pouco antes había un taller con dous fornos, con dous talleres, un taller con dous fornos, ¿no? Que están traballando, chega un momento, decídese construir a muralla, expropiase un, acábase, e hai outro que sigue funcionando. Que pasa? Que como os construir a muralla, facer o intervalo, se levantan as cotas do espazo, para que o primeiro forno que vimos se pode seguir aproveitando, levantan tamén o pavimento dese forno, o sea, reestructuran toda a zona, hai unha modificación urbana, máis menos, ¿no? Que, por certo, tamén se vai vendo en outras zonas da cidade, supoño que en 1000 conferencias por aquí se terá falado, ¿no? De topar estruturas completamente tiradas, niveladas, e a partir de aí levantar a nova cidade, a partir do século X, pues a partir da construcción da muralla. E isto, en pequena escala, e máis a nivel particular, parece que é o mesmo esquema, non? Hasta o século IV, final do IV, que é cando deixa de funcionar o primeiro forno que aparecimos, que é o forno que estuvo. Non é que fora o segundo forno, que era coetáneo co outro. O espacio foi tirado e limpado, non se foi abandonando, probablemente por eso, para a utilización nesta parte do que é a muralla, e noutra, pues, para construir o que quixeran, que igual non se volveu a facer, porque niveles non tiñamos, a partir dese, mas os posteriores. E o que decía Mariluz, ver como non somos nada, e que como todo vamos reutilizando exactamente o mesmo, non inventamos absolutamente nada. Nada. E nada, simplemente eso. Creo que da parte dos dous, agradeceros a todos os actores que nos convidaran, a todos ustedes por vir hoxe, a Enrique Alcorta, a Quique González, a Celso, que viñan pola obra, que iban quitándonos e dándonos ideas, porque as inercias de traballo que un vai sabendo, vai contando, vas creando un equipo de xente que, inda que somos competencia, nos queremos. ¿Eso va a quedar in situ? En principio, ese chaval que está aí en el medio será de los que teñan que decidirlo. Sí, a idea é desde logo a parte trasera, o que queda do intervalo e o segundo forno se iban quedar in situ, e o outro forno que está máis aquí, en principio está, non se vai tocar, decisión, pero a proposta que hai é colocalo xusto ao lado do outro, vale? Si no caso de que interfira na obra, se interfire, se verá, sería poñelo no sitio tamén, o sea, tal cual está, facelle unha caixa, levantalo inteiro e colocalo casi mellor, porque quedaría dentro dun espacio público que sería visitable. Se queda dentro dun espacio privado, igual non o volvemos a ver nunca máis tapado. Eso é unha cosa que hai que valorar. Non hai compromiso co constructor en que quede visitable. O promotor está perfectamente disposto. Sí. E de pagalo, que é importante. Antes de nada, pues parabéns pola exposición que fixestes os dous. Coido que, efectivamente, é unha das cousas máis interesantes, a pesar de o que poda parecer dos últimos anos que se realizaron en Lugo, por o significado que ten en sí misma, porque se pode establecer moi ben a relación dese espacio de taller, oleiro, ca muralla, da mesma forma que, por exemplo, no vitreo podemos ver a relación do espacio dun espacio doméstico alto imperial en relación ca muralla baixa. Da tua exposición se deduce que hai un momento cronolóxico ben establecido, a través dos materiales, para do século III, século IV, por lo tanto, deduzco que estaremos falando de forma generalizada de dúas fases, de forma global, que sería, por decirlo resumido, permíteme que faga o resumen, un momento premuralla, onde temos un espacio aberto, posto que estaría fora da cidade, do ámbito urbano, porque sabemos
xa esta zona, unha zona ocupada por cantidade bastante significativa de talleres prácticamente todos de carácter oleico. E un momento pos-muralla, é dicir, que se construía a muralla, un dos fornos que está máis próximo á muralla amortízase, é dicir, anúlase, e outros siguen funcionando. Digamos que esta é un pouco a visión general que temos. Tal cual. Por lo tanto, a primeira pregunta que se fai, sabendo como sabemos, que os espacios de talleres, artesáns, industriais, na cidade romana normalmente están localizados no ámbito periurbano, é dicir, fora do ámbito urbano, por un tema de legislación principalmente, e depois por unha cuestión de carácter práctico, para evitar o tema do fumo. Fume, sarde e todo, sí. Claro, a pregunta adiante que se fai é, neste momento que se construye a muralla, ese espacio pasa a ser parte da cidade, entonces a pregunta que nos faríamos era como se explica que esos fornos sigan funcionando ou ese taller siga funcionando xa que por lo que sabemos da excavación non hai unha ocupación doméstica, un ámbito de ocupación doméstica relacionada ca cidade baixo imperial, e por lo tanto hai que decir que ese espacio, ese taller en menor medida, pero sigue funcionando neste momento en que a muralla xa está circunvalidando a cidade, non? Entón, qual sería a razón? O porqué non o sei, pero seguindo con eso de que non cambiamos nada, o sea, é razón, é razón. A tua hipótese. A hipótesis vai sonar a risa, pero é unha moratoria. É unha moratoria. O sea, o forno ese traballou pouco despois, non demasiado despois. Está claro que tiña unha cota que vimos, 2 niveles inferiores, e que ese está construído, a última nivel de arcilla, de piso, estaba para, o sea, que dixeches agora, estaba a cota co intervalo, estaba, o sea, pero durou moi pouco tempo. E cando destrozaron aí non se volveu a construir nada, ou polo menos a nós non nos queda evidencia de nada, porque todo a colmatación contemporánea pegaba a cero con el. Vale? Por que digo xo da moratoria e por que non? Non sei. Trabé moi pouco tempo, ou igual o cambio se produciu con máis lentitud, eso de isto xa agora é unha zona urbana, xa non queremos talleres, e entre que se adapta, non se adapta ao urbanismo, non sei. Bueno, eu teño que decir, afundado nesa idea, de que non é o único caso que temos que estar. Efectivamente, hai máis casos como este, en que hai certos fornos ou certos talleres que producen xa desde o século II, século III, e que con posterioridade, xa unha vez que a muralla está construída, siguen a funcionar no espacio urbano. Donde, por outra parte, está moi ben separado nesta zona, nesta banda norte, que é o ámbito urbano do que é o ámbito rural. Entón, sí que se nos plantexa, que estamos traballando neste tema, unha gran incógnita, é dicir, efectivamente, por que a muralla que acolle ese espacio, se desplaza hacia o norte e acolle ese espacio, non vemos esa correspondencia con unha ocupación urbana densa, sino que moitos dos forzos se siguen mantendo. Pero é igual, esa, enfrente, se non me equivoco, hacia San Fernando, xusto enfrente nosa, viña unha rúa que tampouco tiña así gran desenvolvemento urbano a cada lado, e era unha rúa, ou parece que era unha rúa, non? Nesa zona general hai unha densidade urbana moi baixa. Claro. Para este momento que estamos a falar, o século IV. Pero igual é eso, que suena coña a broma, pero igual é que eso acabase de facer e o barrio non está consolidado. Estábamos esperando a ver si, non sei, por decir algo, se non se vos ocurre outra cousa, vaya. Eu como colocar na materia. Está ben. Estades tendo en desconsideración unha cousa. Canto tempo levou que facer a muralla? A muralla non foi que fixera en 30 anos. É claro. Tempo que levou que facer a muralla. Funcionamento dos fornos. Hai unha cronoloxía simultánea, está funcionando simultáneamente a construcción da muralla, agora decides. A muralla, Lugo estaba cerrado e o forno seguía funcionando. Non, Lugo a mellor non estaba cerrado. Lugo a mellor estaba parcialmente cerrado, porque está a muralla non se trasformou, que non son probando, Xa vai, Roberto. é un función do que estaba... Ahora, Roberto. É unha boa puntualización, pero se me permites... É unha boa observación porque ese mismo detalle o vemos en outras cuestións. Pero sí que hai que dicir tamén que moitos dos fornos que coñecemos
a súa produción vai máis alá do século IV, incluso no século V. Por lo tanto, xa que a muralla xa rematada, porque evidentemente, por moito que tardara a muralla, non tardou un século en construirse, moitos dos fornos siguen funcionando a posterior. Por lo tanto, digamos que ese enigma sigue a ver. Ainda que é verdade que durante o tempo que se construía a muralla, os talleres, moitos desos talleres que están próximos a muralla, como pase aquí, pues evidentemente sigue funcionando hasta que ese espacio chega a ser ocupado. Pero bueno, está ben. A Roberto, que tamén antes tamén agradecerlle que tamén botou unha mão. Non me acordo moito que pasei por ali, nos materiais, non me lembro moito das cerámicas, pero extraña moito que non haxa cerámicas de finais do século IV, siglo V. Sí que hai algunha. Na modificación, que é o mesmo que na maioría dos fornos de Lugo, na modificación. Había un cachiño vos. Non tan poucos os anos que hai Sí, que en playa, pode ser 100 anos que están funcionando os fornos. A ver, había algo, se non me equivoco, de cuarto moi avanzado, pero estaba dentro do buraco do forno de Claro, do que falamos extracción, ahora sabes? O que sí. estamos falando dos niveles claros, vencellados aos fornos que teñamos. No buraco de extracción de arcilla, abaixo aí mesturado con un montón de niveles, tamén había algunha sigilata alto imperial, se non me equivoco, Sí. pero dentro do que sería o depósito de lixo, que a saber como foi parado aquilo. Dentro do forno, Non, eu falo dentro do pozo de arcilla. De arcilla. o forno que está fora, o que sigue funcionando, ese non... No, ese aguantou hasta o século IV, creo que era. Eu creo que non recordo ben, pero penso que a maioría é século IV, debía, bueno, Sí, xa era viches, eso, a ver, viches aí a cerámica que hai, esta cerámica que está aí é a cerámica de aí, o platiño, a xarra esta, bueno, son tardías, século IV, finales, non? É que os de Ángel Fode, os de Quiroga Ballesteros, que escavamos de Quimaitero, Tata Ferrol, por aí, os de Rúa Nova, todos, os materiais que dan aos do 15. Claro, pero aquí, Sí. bueno, Son 100 anos, é dicir, pechan a muralla, non estou falando de unión, cando pechan a muralla do norte, non están amortizando os fornos, están guardando os fornos. O sea, que non podemos sacar... É a teoría, Non, claro, pero é evidente que por unha excavación soa, non podemos... O sea, en unha salirá unha cousa, en outra sale outro, senón para que nos queren. extremamente interesante porque temos un Sí. previo a construción da muralla, pero pode... Temos 2 fornos previos a muralla. Claro, mira yo, temos un pospoen para a construción da muralla e temos tamén fornos que siguen funcionando despois, non? Sí. Pouco. Claro, se van máis de 40 fornos toda esa zona, desde Ángel Fode Sí, hasta aquí na Diputación, que tamén se dan fornos, Sí. estaban amortizados nese momento, Praza do Ferrol, hasta a excavación Bosa, é dicir, todo o tercio norte da muralla que está funcionando no século IV a pleno rendimiento, incluso no quinto que non se amortiza, incluso quinto, hai que pensar que a construcción da muralla, que non pechan a muralla, toda esa zona, igual están intentando decir, o sea, é que igual hai un interés económico de que sigan funcionando os fornos. Home. É moi curioso, deixan fora a cidade xa ao sur, da muralla e pechan os fornos. Unha cidade, un tercio da cidade, coñecida, toda, son de produción moreira, non é que sexa solamente un centro leiro como que tedes vos, é que hai... claro, que o centro leiro toda a cidade. O sea, Lugo ten pinta de que... Estamos falando de economía, sí. non de cerámica. Estamos falando que a producción cerámica é a que manexa... Pero eso, o sea, Lugo... Dando interés en pechar os fornos. Non sei que sabrá mellor Quique, pero, o Enrique, pero Lugo ten que ser o abastecedor de cerámica común de todo o norte. Sí, non se entiende tanto. Claro, hai cerámica de Lugo chega a Toledo. Claro. Entonces, temos unha cidade que está murallada, tampouco sabremos moi ben por qué, que vive a base das termas e a base dos fornos. O sea, é unha cidade de como sería agora, de servizos e pouco máis. Paco. Bueno, coño, o marxe da administrativa. Claro, por supuesto. Paco. Yo creo que la realidad es más completa de lo que se está gozando. Pode ser. Yo, cerca de ahí de la Rúa Nova, en el 93, aparecieron los 11 fornos. Y estaban completamente sellados con adobos bajo imperial, con los pavimentos de posesión increíbles. Muy bien cerrado, contados en triclinio, tenía incluso la huella para colocar una pieza de bronce para calentar la estancia, etc. Y estaba perfectamente sellado. La Rúa Nova, allí hay claramente. Hay otros
Do vento, sí. la forma de combustión. Y ahí en el foro, en los antoninos, se eliminan completamente de nuevo esos hornos, se hace incluso una calle nueva. Sí, 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 acordo, non? En cambio, hay sitios, por ejemplo, en el que no hay esteros, lo que hemos hecho últimamente, se ve que acaba la ciudad urbana, un edificio público impresionante, pero luego están los hornos a continuación a 5 metros, que excavó Enrique, excavó Roberto, y yo también encontré restos de hornos, aunque no bajamos por las características de la obra, nos permitieron bajar en profundidad. Ahí también hay calidad de agua. En la zona de Bolaño, Río de Neira, muy próxima también, apareció una gran canalización que transportaba agua a unos agujeros que vos visteis ahí, como para quitar arcilla. Allí era claramente para tirar arcilla y echarle agua. Para soltar la... A decantar. Y encima de todo eso fue también sellado plenamente la taller artesanal para hacer una gran domus, de la que conservamos apenas un trocito muy pequeño de un claustro. Si es cierto también, que, por ejemplo, en la U7, cerca de la banda contra ahora que hizo el PU-19, en Celso y muy cerca de allí, en la U7, encontré fornos que funcionaban incluso hasta el siglo VI. Tenemos, de hecho, uno de ellos, una pequeña columnilla, visigoda o románica. Entonces, es un problema muy complejo, porque seguramente habrá partes de la ciudad que siguen funcionando a lo mejor, en parte, y otras no. El tema que hemos estudiado la muralla en 30 años o más años o tal, todas las murallas se ve por la calle, se podrá hablar más, que fueron hechas por diferentes gente. Habrá un coordinador general, pero bueno, una persona que quisiese renombre público dentro de la ciudad, quería hacer temas de prestigio y un fragmento de la muralla, posiblemente asumió un tramo, bajo la coordinación, obviamente, del poder estatal Sí. y demás. Tenemos que excavar mucho más en la ciudad. Sin duda. Pero que afectar a los objetivos que aquí trabajando, que ya tenemos Ahora un montón de incógnitas, ¿no? Yo me pregunto, es una que me llama mucha atención, y es muy claro el intervalo respecto a la muralla, y esa zanja en forma de V va con el intervalo, que es el límite del intervalo. Sí. Non é forma de V plana, Igual daba... Sí, Esta, sí, esta. plana. De feito, ao principio dixen, será muro ou será canalización. O que pasa que morría así era... Pero é plana, mallao, non hai discusión. O sea, de un lado está o pavimento do forno e do outro lado está intervalo. Pero tal cual. O que falas de tanto de tapar fornos e tal, o sea, o que hai un cambio na concepción urbana toda en ese momento coa muralla, porque, o sea, en todas partes onde se excava, tamén excavando, creo que era en Miño 14 ou algo así, estruturas completamente tiradas ás paredes, que debe ser, cando se falla a muralla, as cloacas e tal, levantan todo luego, fan casi de novo, entre comillas. Casa tirada e sobre ese relleno todo, as estruturas novas. Hai unha lógica urbana completamente distinta, hai un cambio. En todas. Era eso. Es más, incluso algunos metalúrgicos en las propias calzadas. Había en la propia calzada pública, había un agujero pequeño que se metía ahí. Pero o que propoño xa, que agora si de repente, xa non é tanto que fora que amortizan os fornos, é que amortizan media ciudad. Pillen o que pillen. Ya está aí dicindo que non. A ver. No, e dentro da muralla tamén. En a rúa Miño toda, Roberto, as casas completamente arrasadas e por encima deles niveles tardíos. Sí, sí. Claro, o que falo é... Claro. Sí, sí. Eso sabémoslo, levaches probas, a ver si nos haces os análisis de carbono. Sí, sí. Eu xa che preguntar a ver se tíamos carbono.
Y hay ánforas después. Pero si o cuarto sí que está aquí. Están limitadas las finalidades do cuarto, por lo menos. Eu que falaba antes era da amortización, o sea, non me limitaba ao forno, falaba de toda a cidade que hai un cambio urbano, non... Los únicos, claro, son las únicas zonas en Nueva Nova que hay que pago, o que se ahora de aquí enfrente, sigue siendo que hay inicios de actividad alfaera previa a la muralla. Hay un pavimento que se acabó en Rica, Corda también en la Nueva Nova, por allí, que está sellado, pues sí, cerámica del siglo I, siglo II, y claro, en los últimos años, claro que hay reformas, que hay reformas. Pero reformas. Pero yo lo que voy más allá y que habrá que empezar a pensar que los hornos, no hay muchas ciudades con decenas de hornos a 30 metros del foro, como que yo hay ceros a 10 metros de unas hornos increíbles. Es decir, no es una cosa así menor. Cuando tú ves los materiales del Museo de Braga, de Palencia, de León, de Astorga, de Lugo, y es todo la cerámica medida de Lugo, es decir, Lugo era más conocida que por la muralla igual que por la cerámica. Seguro. Y entonces hay que pensar, cuando cierran la muralla, cierran esos hornos, y ¿Qué pasó? parte de la zona de Catero, fuera de la muralla, ¿a qué le dieron más importancia? E por que fixeron? Igual es una hipótesis que hay que empezar a plantearse tamén. Non sei, digo yo. E por que fixeron? Pero eso, tes unha tesis aí para facelo, carai. Yo creo que hay una cosa importante también. Cuando excavamos los hornos, muchas veces lo estamos excavando como tú, como yo, casi todos, sin cúpula, Sí. en la parte superior. Entonces, muchas veces choca la atención, a mí me llama la atención muchas veces, cuando excavo el horno, por ejemplo, Sí, que non hai resto de cúpula ningún. claro, en Manselford, por ejemplo, apareció gran cantidad de material en una letrina, un pozo de registro. Entonces, muchas veces, cuando se amortizan los hornos, se rellena con todo el material que había alrededor del horno, material ya de exceso, y a veces se puede confundir a tener dataciones. Por ejemplo, tú has comentado ya, si un horno está funcionando en el siglo III, no puede haber un trocito de tierra gigante temprano. No, pero ese estaba no pozo, na colmatación do pozo de extracción de arcilla. Claro, exactamente. Pero cando colmataron eso, Paco? Claro, exactamente. Pero nosotros muchas veces el material que tenemos colmatando ese material, sabemos que es del horno muchas veces porque tiene defectos de cocción, abandeado, Sí. sin cocer, etc. Pero a veces un fragmento de intrusión alto-imperial. Pero también lo que me llama la atención es decir, cuando amortizan este horno y rompen la cúpula, el material que está aquí mira proporciones. Es todo bajo imperial, y todo porque hay un resto de alto imperial. Pero muchas veces cuando rompen los hornos para amortizar, al romper la cúpula, arrastra el material del entorno. Entonces va mezclado. Eso pode ser. No es así, Paco. Pero- Una cuestión práctica, sabemos que cuando un taller está produciendo, los restos no se depositan al lado del horno. Normalmente van a los determinados basureros. Creo que nos falta en Lugo encontrar esos basureros que suelen estar en las proximidades, pero no al lado. Bueno. Por lo tanto, lo que hay que decir es que lo que encontramos en el relleno del horno son los restos de las últimas producciones de ese horno. A ver, en este... Y aunque haya una filtración de material, Paco, es el primero de carrera, que es el material más moderno y se adaptando. Qué bonita frase, repítela. A ver, hai algo claro neste caso, que o último forno que temos é evidente, temos hasta a roda do oleiro, non... Eso, claro, estratigrafía de estándar, pero aquí hai, o sea, non escoitamos, o sea, aquí o último dos fornos, digamos, o último en usar, tiña dentro a ferramenta, a roda, 15 ou non me acordo cantos Meteron todo platiños dentro. de eso, estaba todo, o sea, dixo, se acabou este forno, mete todo no buraco e tapa. Todo. Claro. Tes un buraco para meter a merda, o sea, así en plata. También, se meten en el durato todo eso. Claro. Que muchas veces en la cúpula, Roberto, va material, y usted dice el material que no sirve, y eso sirve, yo tengo asistido a muchas reconstrucciones de hornos, todavía, se mezcla material que está pasado, de otras en tal, se aprovecha siempre, porque para tapar la cúpula, para aislarla mucho mejor, es mejor utilizar un material, a lo mejor de 5 o 6 jornadas, o de... Xa. E despois rompes a cúpula, cae todo, rompes a cúpula para sacar o material todo novo e queda aí, sí. Pero... que hay datos que hay que comprobar todavía un poco más. Algunas de las piezas que tenéis vosotros, me han llegado a mí que tenéis la oficina de la Escuela de Restauración de Santiago de Compostela y merece la pena
Eu creo que sí, que había que Una cosa, que cuando lo vienen de vuelta, me vienen de vuelta estos días, limpiar una pasada, ¿verdad? cambia completamente el tema. El cucharón que comentaba Marilé, Mariluz, es un cucharón. Yo tengo el cazo completo, con el vástago completo. Claro, y cuando mando las piezas, lo comenté un día, cuando mando las piezas, mando en bloques de Sí, a escoria toda esa mierda. y las quitarlas, y cambia un poco la percepción. Nos esperamos la bondad del Museo de Viladonga y su buen rollo. Una institución pública con fondos, yo que sé, esas cosas que pasan. E material aquí que podos de escombro, ai carai, non? Eu en Ansel Fole no 93 me parece que foi fartei de quitar cascallada toda dunha pedazo fosa de carallo. Home, non son os niveles da muralla claro, sí, das montañas, O que quería decir ahora, a raíz de todo isto, é que hai unha evidente falta de coñecemento ainda de moitos aspectos, neste caso, que só pasa por profundizar no estudio na investigación. Claro. Entonces, vendo que tedes aí, dado, insisto, o interés que ten este xacemento por non só a relación ca muralla e o espacio urbano da cidade, senón por o que acaba de expoñer Mariluz, esos materiales tan interesantes. Bueno, pues eu vos invito a que profundicedes no estudio dese material e vos ofrezco unha plataforma para publicar todo isto. Vouche dicir Creo que o interés da arqueoloxía fundamentalmente non está só no descubrimento, senón que tamén está no posterior traballo que repercute no conocemento da cidade, que é a investigación. Sei que temos moitos problemas nese sentido, pero é verdade que necesitamos publicar tamén máis, existo eu, ou vos ofrezco unha plataforma para publicar esta excavación, porque considero que lo que conocemos desde o punto de vista dos materiais, creo que é o primer exemplo que temos con materiais tan definidos e claro, o tema do que é un taller, o funcionamento dun taller. Eu estou É moi interesante de acordo, pero voulle dicir unha palabra, autónomos. Somos autónomos. Tú sabes de sobra o traballo que lle levou a esta muller. Lavar, siglar e inventariar eso, no, o sea, que me cobrou para pedirle matrimonio casi. Claro, que sería inviable, con un orzamento normal de estos de excavación. Sin parar la labor que hace, a mí me tardó en mandar casi 10 años de material. Será de Pontevedra. Bueno, sí, aquí a Fernando, ahora es un de la Sí, Pontevedra. aquí a Fernando. Hace tardó 10 años, lo utilizan. Para clase. Lo que tenemos la arqueología en Lugo es que no tenemos, somos Iván, somos personas físicas, que tenemos familias, somos autónomos, y necesitamos un soporte económico para hacer investigación. Porque tú no puedes cargar al propietario de este señor, de este solar, si le dices que tiene que estudiar el material, que tiene que poner 15 o 20 mil euros, dirá, oye, el material está muy bien, pero esto es investigación pública, no es mía privada. Y es un tema que empezamos en el año 85, 86, y seguimos manteniendo. Los arqueólogos en la comunidad autónoma de Galicia, en todas, no solamente en Lugo, no tenemos soporte económico para hacer trabajos de investigación. Es más, los propios museos están muy limitados en espacio, en medios, en economía, para echarnos una mano. Aquí está diferente gente en museos, lo sabes perfectamente. Pero bueno, en todo caso eu xente como Roberto que se poña, vamos, que conte con eles o que lle dé a gana, vai. Ten todo. Sin compromiso ningún de ni non quero, o sea, que vamos, están para ti todos. Non, digo que eu estou de acordo aquí que ten máis razón cun santo, o sea, non hai outro, hai que facelo. O que pasa que igual creando sinerxias, pues, si Roberto está estudiando eso, o sea, ¿dónde te firma a cesión volado? Vamos, será que non arreglemos. El problema que tenemos es que, lo dijo Pablo Lavín, que somos empresas todos, ¿no? Investigamos por amor al arte, investigamos años por amor al arte, Enrique y yo, bueno, todos somos... Mira a cara de Celso con el miles, Cristo que tuvo aí abaixo. Y el problema es que tenemos verdaderas joyas, que tú lo has dicho, va para eso, Mariluz, esa pieza que es única, esa que tenemos ahí,
Sí. Esa no sale por ahí adelante. Non la vais a poder ver los meses, porque non se puede ver, está en un almacén. Bueno, o paisano quería metela a facer un pendello aí no chisme e levala el palí. Sí, pero no, está en un almacén igual que está el estatua de Nueva Fiesta y demás. Porque no hay en Lugo, ya se lo veces, no hay un museo de investigación, un museo de valores mujeres que recopile todos los materiales. Estamos viendo materiales de las excavaciones del 86 cuando era un chiquillo para Lugo mañana. Los materiales Ter que mirar todo o revés. E aínda va, que tiña desa cárcel que saquelo daba gloria a entrar, cona, que estaba... Tenemos material, yo tengo cantidad de dataciones, cantidad de material que está en limbo, es decir, están las cosas de la restauración, pues están compañeros cuando tienen tiempo gratis, te hacen las cosas. Claro, e eu os teño en casa. Eso, si tener el material en un plazo de tiempo, sí, pero es que bueno, lo que digo, llevo de la Rúa Nova hace poco todavía las piezas de hierro restauradas. Del doctor Castro, por ejemplo, cuando excavamos, encontramos alguna cuenta de collar, sorpresa mía, vine de restauración, son, sí, cuentas de collar de vidrio, pero chapadas en oro. Claro, no puedes entregar un material, un profesional no puedes entregar el material así a lo loco, 4.000, 5.000 pedazos, ¿cómo lo inventaríamos? Bolsa 1, 10 fragmentos, bolsa 2, 15 fragmentos, eso no sirve para nada, hay que estudiar el material. Es mejor eso que nada. Es mejor eso que no saber dónde está el material. Claro, eu creo que ten razón. O si Mira, sigue existiendo. a mí me siguen amenazando porque teño en casa 4, 5 ou 6 ou 7 caixas, excavacións, e me amenazan cada 3, 4 meses teño na cárcel dicindo, e que fago? Llegará ese momento de divorcio y nos mantenemos arqueólogos tener material en casa, porque las mujeres están hasta arriba. Eu xa me divorciei 2 veces, va por aí. En Lugo en el año 2005, 2004, 2005 se dejaron de recoger materiales arqueológicos de las excavaciones porque muchos provincianos no los admitían porque no tenían sitio, pues sí. Lo vemos todo y hay que decirlo porque esto es un problema. Y desde ese momento hasta el 2014 que solucionaron un asunto, un almacén aquí en Lugo que lo lleva personal del Museo de la Hoja y menos mal, que lo tenemos donde llevar. Sí, sí. E agora compensa poñerte e traballalo sin... Pero antes... Se llena ya. Eu aspiro a vivir de outra cousa e que se me despedientan ya me da igual. Conmigo colapsa porque tengo 15 o 16 fragmentos de biliarios, ya me dice Elena de no sé qué vas a traer esto aquí. Y las basas de columna y materiales constructivos, para que no vayas de esos ladrillos y demás. Y aparte que no puedes entregar, ¿cómo puedes hacer una memoria sin saber, sin tener dataciones, sin tener cosas y demás? Aunque porque al final en el museo pasa igual que el siglo XIX, se convierte en un contenedor donde va todo el material. El material de bronce, que no se trata de la Lorena, por así decirlo, oradores, material de bronce, emitido en una bolsa, sin más, dentro de un museo, si no se trata, se convierte en polvo, se deshace. Está mejor muchas veces en la escuela de restauración que en sus cámaras los demás. La madera que yo encuentro, por ejemplo, en la Vía de Lugo, este año tuve la suerte que la escuela de la Politécnica me dejó un depósito para dejar el material de madera in situ en conservación, pero los museos de Lugo no tienen esa capacidad. Mira, Madera es un caso significativo a Tabacalera en Asturias, como trataron toda la barbaridad que tenía y la maravilla que sacaron de allí, que es algo impresionante. En Xixón. Simplemente un edificio que una sala escrita a nosotros, a las intervenciones, y que las que ha hecho una obra en tal sitio, va a llevar el material allí, de algunas bandas, que tenga unas mesas, que pueda extender, haga conocimiento por parte de la Administración Autonómica, que todo el material caiga, y según se va estudiando, se va avanzando, se puede clasificar, se puede estudiar, se puede plantear proyectos. Unha suxerencia para Coros. Creo que é mellor facer a seguinte conferencia un debate sobre el estado da arqueoloxía práctica na Galiza, que creo que... Bueno, en Lugo, no, en todas partes son. Pero a nivel xeral en todo. Quen fai unha excavación se non é de investigación senso estricto, quen se pone a estudiar todo eso? Si che salen 40 caixas. Donde sacas? Donde? Como?
Tirando cada calvo que te sale lo tiras. Piqui, total non tiene forma, ¿no? É que alternativa, si non xa me dirás. La evolución es muy clara. En el 86 encontré cualquier fragmento, lo guardabas. Ahora en el 2021... Te lo piensas. E cando empezaba, no 90, prospectaba un cachiño de cerámica como un dedo, o guardaba e silaba. Ahora non os veo. Collo bifaces porque me dá non sei que deixalos aí. Estaba ese señor que quería falar aí. E agora, digo, vos quería facer unha pregunta por vai para todos. A pregunta que eu quero facer está relacionada con un problema que non vou decir o que é. Non é aquí do web. Vamos a ver. Vamos a facer unha excavación arqueológica. Atopades 30.000 pezas, por exemplo. E claro, 2 ou 3.000 tiradas xa, para non ter problemas. Tirar, no. Non se tiran, non, ves, xa dimos mala imaxe, Non se tira nada. Fui demasiado literal, É un problema, que non se tira nada. Non é que se tira, Non, pero... é de broma, non se tira nada, Bueno, a lo mellor Non non se falar, ve, home, pero non era se unha tiran, forma jocosa. Non, o problema noso é que non se tira nada. Non é eso. Mira, si despois chega ese tipo e te empieza a mirar na escombrera e te mete un marrón del carallo. No, que non se tira, como se vai tirar? Eu vou as 30.000 que se recolleron. Ou 32.000. Hai míticos, hai metálicos, Sí. e hai cerámicas, e hai muitas cousas. Entón resulta que os que atoparon esas 30.000 pezas, que é un equipo de arqueólogos, dirigido por algún arqueólogo ou arqueóloga, van a guardarlas durante 15 anos. Eu penso que, claro, eu xa vos pregunto recollen 15.000 pezas nunha excavación arqueológica. Teñen as guardadas. Non teñen que facer un inventario, unha memoria, crear todo eso na xunta de pregunta. Sí. Non quedas igual pezas aí indefinidamente. No. Non se obliga a ninguna. Responsabilidade hai porque eres depositario legal. Eso... No, pues eu estou vendo que pasa iso. E se queredes que diga onde digo. Sí, xa sei onde estás dicindo, casi podo apostar as orellas, pero... Porque xa vos vou dicir. Claro, el Endoiro. É que claro, era o castriño del Endoiro, sí ou sí, que iba a ser. Pero o problema é que hai unha lei en Galicia, hai que xa van cubas de patrimonio, que o que lle corresponde a financiación das institucións arqueológicas é o promotor. E así. E entón, claro, o promotor está vigilando, o promotor, igual que un ascensor aquí en Lugo, que claro, unha comunidade de niños, que hai posta a pagar o ascensor, a la intervención arqueológica, se aparece nese boco de ascensor 400, 500, 1000 fragmentos, porque tes unha porque ten aparecido, costa máis un inventario, un simple inventario, non falamos de estudio, un inventario desos materiais que casi que un ascensor. E entón, quen se come un marrón, os que damos en culpa somos os de todos, porque para que somos os que metemos as máquinas, os que desfrutamos, e os que roubamos o material, non sei, para vender o tal. E non é así. A xente está equivocada. Ese estudio de material son meses e meses. O anos e anos. De xente especializada, porque claro, eu podo saber moito de cerámica e filata, pero teño para si me salen ánforas, teño que consultar con xente que sepa de ánforas, xente que sabe de vidrios, e iso leva moito tempo e moito dinheiro. E disponibilidade de xente. E entón, o director que fai? Como fai el terzo, como van os demais. Vamos entregando cando podemos. Que pasa? Non, xa cobraste, cobramos todo, e xa cobramos máis. Pero é imposible cargar el promotor. E a lei de patrimonio é así. Pero, eso sí, a responsabilidade é dos directores, que non son. Todos temos memorias. E unha vergonza, a mí dá vergonza non poder llegar a memorias. Mucha vergonza. Ten a vergonza, pero bueno, sei onde está. Pero dá moita vergonza. Teño aquí un fillo, e dá vergonza, que en 30 anos, un fillo digamos, papá, hai que ter as memorias. Vai dicir que carallo toda esta merda que tes aí metida en caixas. Pero aquí durante 10 anos non o podemos entregar. E a situación que non controlado. Voy a falar claro. Eu tiño na casa, tiño que comprar mente de planta, que eu para almacén. Teño toneladas de mostras na casa dos meus pais, que non lles vou levar a Carolina ao museo, verdad? Que non sacos de mostras de dinero, tiramos a cara. Os sacos de célula, que salen a maravillosos, aí é todo unha arqueoloxía, non hai que decirlo. Non podemos recoller todo e entregar todo. Pero hai que falar cousas claras. Parecemos o demonio, aquí os arqueólogos, que despois se fazen en la línea, que o Congreso estaba Roberto Pena, así
A empresa acababa de marcharme desa empresa. Pero vamos a mandar a Ponteira sobre lo que xa Roberto, en el servicio de arqueología, Roberto, con un museo, un almacén, con personal, vamos a ir a levar, estudiar por aquí. A Xunta non fai. Los materiales se lavan, se siglan, se hacen un inventario previo, se hacen informes muy detallados. Lo que pasa es que nosotros entendemos como profesionales que una memoria es algo más que eso, es investigación. Los materiales siempre están siglados, lavados, identificados. Todos. Sí, entregamos los materiales, los inventarios del material que está fuera del Ministerio de Restauración. Un inventario simple llegaría y no se hace porque es imposible. Es imposible, es inadmisible. Es inasumible. Mitades de inventarios. Es inasumible. Y yo me busco con esto porque es que es un problema que las administraciones miran para todos lados y a nadie le importa. No le importa hasta que nos empiecen a sancionar. Y es así, un problema que nos acaban sancionando, con razón. Pero claro. Con razón. Pero claro, uno puede asumir o a comunidad de vecinos o a administración, sí, as obras da administración pues faltaría, que non se terá. Eu creo que non é con razón. Roberto, eu fago un orzamento, tú calquera, facemos un orzamento estimado do que realmente vamos sacar e paralizamos a actividade arqueolóxica e a construcción en Galicia. O sea, así. Hombre, non. A parte hai algo que a priori non sabes o que se vai facer. Eu vou a dicir un señor que solamente por materiales le voy a cobrar 60.000 euros. Pero Iván, non sabes o que vai aparecer. Xa, non, pero que eso, unha vez que o sabes, claro. E eu, isto a título personal, eu entendo que non pode ser que os promotores paguen a Por suposto que non. porque se traballamos con material de dominio público, porque en primeiro xexe somos responsables de gas. Sí, sí. Porque están a xunta, somos responsables. Se eu perdo esos materiales, que pasa? Soy responsable, non? Sí. Non hai problema, claro. Pero entonces, se traballamos con material de dominio público, os materiales teñan que estar custodiados en un sitio público. Non andamos con as meninas por aí adiante. Pero que foi o caso? Estos... Entonces, e a responsabilidade de cada vez, que o director. E ese señor é así, parece que somos o diálogo de todo, porque ele entende eso. O custodiado da... Eu non son amiga da... Eu son amigo da directora, pero entendo o seu problema. Eu sí. Eu entendo o que vexo. Pero non vexo, non entendo. E claro, Pero eu explico. estamos falando de cousas que non vexo. Claro, pero Non non entendemos vexo todos os días. Podo sobre entender, porque ben sei que moitos arqueólogos foron a facer excavacións a baixa. Cobrando, independiente de presupuestos, moito menos do que costamos de realidade. Pero entonces facemos un orzamento a alta para salvarnos. Oiches, eu podo facer un orzamento e digo, te vou a meter 3 millóns máis ou 3 millóns ou 5 máis por si acaso, porque como que hai unha zona de risco potencial e non fas a casa, tú directamente non fas a casa. Porque non tes con que pagala. O sea, que hai que ser, con cariño isto, non iba a decir cretino, pero hai que tener mala fe, dicindo, coño, é que tú vas a la baixa, hostia, fago o orzamento para ir non a la baixa e despois te rebaixo. Preferimos eso. Cando a responsabilidade non é do promotor, porque non é, porque se a come el marrón o arqueólogo, criticamos todo. É que me fixeches o orzamento a baixa, fago xo alta, e me lo vas a pagar igual algo non valga. Ou que? É que, me cago, non. Vamos a ver, que che salga, como nos haría mi Ángel Fole, unha foxa de cerámica desas, te jode el orzamento de 5 años. Coño, unha prospección, bueno, ya ves tú. Eu que estou referíndome a eso. Pero tú non lo prospectas o material, na memoria quanto vai. Pero que me estou referindo, entonces vamos a alta e xa está. É que o que digo. Entonces, para que non nos digan que vamos a baixa, xa de entrada vamos a meter, despois xa che baixarei. Ten fe en mí. Pero asume tú de entrada un crédito, vas que pedir un crédito solamente para a puta excavación. Por eso, que imposible. É unha resposta de retranca. É que a mí me cabrea que me digan que vou a baixa. Claro que outro modelo. Pero, home, que vou a baixa. E aínda así igual te tiras 3 meses, ou 4, ou 5, ou 6. Para meterlos na bolsa cada unha. Ou engañas a Enrique, que está el día tonto, e te lava la cerámica a él, mientras tú estás facendo outra cousa.
Especificadamente por lo menos. Hombre, obviamente, eso es fácil. Lo difícil es lo que están haciendo ellos, ¿sabes? Pues no especificadamente, Claro, obviamente. Los informes son muy detallados, muy minuciosos de cualquier compañía. Yo los consulto continuamente y eso nadie lo pone en duda. Y para eso están los servicios municipales de arqueología, los servicios de la propia Delegación de Cultura de Lugo, de Pontevedra, o de quien sea, que nos examinan y nos tienen controlados. Es más, los proyectos vienen siempre a nombre de una persona física, no de una empresa. Entonces el director, con la cuenta que le tiene, hace un buen trabajo de clasificación, de discografía, etc. El registro arqueológico está perfecto. ¿El problema cuál es? Cuando tienes que integrar el material, tienes dos maneras de entregarlo. De una manera sucinta, unidad 1050, suelo alto imperial del siglo I brutal. Está definido, punto. Haces el inventario y lo entregas. Pero eso, ellos lo tienen muy fácil. Los hornos, todo anterior a la muralla, alto imperial. Lo que está luego entre balón para arriba, bajo imperial. Pero eso no conduce a nada, una investigación. Tú cuando vas a un museo, quieres saber si esa pieza que corresponde a un papyrus, a una meta, si es una forma de un raspador, si es un microlito, si es un chopetú, lo que sea. Quieres saber las definiciones exactamente. Y eso es lo que cuesta dinero. Eso. Pero cuesta tempo, o diñeiro e tempo neste caso. Sí. Coño, e a formación de tal, pero En Francia, la solución es muy sencilla en Francia. No hay excavación, hay cinco o seis empresas de arqueológicas en Francia. No hay más. El Estado hay que hacer una autovía. El INRAP, el Instituto Nacional de Arqueología Francesa, va y dice, cuesta 1,5 millones de euros. Como si el INRAP no le van a toser. El INRAP va y dice, ¿cuándo quiere empezar toda la carretera? En el 2005. Empezamos a excavar en 2003. Y en el 2005 llega la empresa constructora y tiene todo solucionado ya. No tiene ya arqueología por el medio, el material está estudiado perfectamente en la propia administración. En España... eu traballei aí e estaba guai. Claro, en España hay un problema que es la ley de Castillo del año 44 sirvió de modelo para el tema de Zaragoza, y Zaragoza al resto de Barcelona y al resto de España. La comunidad autónoma, gallega del año 85, lo tiene muy claro, arqueólogo, control, tal y cual, inventario de material y depósito del museo. Lo que decía Roberto, y para depositar el museo de una excavación, a mejor me faltan las muestras, no me falta el estudio de equipo, no me falta el restaurador, me falta tal. Entonces sucede eso. A ver si me lo manda Menganito, me lo manda Menganita. Lo dejas ahí depositado, pasan 2, 3, 4, 5, 6 años, hasta cuando pueda. Yo cuando llevo el material a la Escuela de Restauración de la Junta de Galicia, agradecido, lo utilizan para estudiar los alumnos. Y gracias a ellos yo puedo estudiar el material. Y lo que nos comentaba, de llevarnos un mazacote de barro a que te vengan unas tijeras de bronce, una cuenca collar chapada en oro, va del cielo a la luna. A la tierra, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Los arqueólogos, en ese sentido, creo que bastante paciencia hemos tenido los privados, a pesar de las presiones que tenemos administrativas, pero la administración se limpia las manos muy fácilmente. Bastante paciencia hemos tenido. No se trata de demonizar tampoco ni a la administración, ni al museo, ni a nadie. No se trata de demonizar a nadie, ni de criticar a nadie. Lo que hay que hacer es que tenemos una propia, digamos, problemas con la arqueología. Yo dije ya el otro día, la arqueología no se puede entender como un lastre económico para la ciudad. No se puede entender. Tiene que ser un desarrollo económico de tal. Y para eso la administración tiene que invertir cargos. No hay otra manera. La ciudad de Lugo, si quiere que sea una ciudad austera, con una proyección, tiene que invertir dinero, y ya municipalmente, ya autonómicamente, no sé de dónde. Como lo hace Mérida. Aquí no tenemos un consorcio, por ejemplo, que nos diga objetivos de hacer excavaciones y cosas de tal. No lo tenemos. Se ha liberado el tema del problema. Al final, la arqueología de Lugo se acaba constituyendo un problema. O problema que temos agora é que parte da pasta se lo dan a unha empresa privada para que fixeron que estaban facendo os funcionarios, que hai que tener... Si aquí en Lugo, visto lo que se ve, considera que a arqueoloxía é un tropezo para o desenvolvemento económico da cidade de Lugo, é unha gran contradicción, porque eu digo, pero non entendo, pero eu sei como non entendo. Non é que sea un tropezo, é que queren que salga gratis, joder. Está beneficiando a economía de Lugo, estou vendo toda a vez. Non ven un tropezo, que queren que eso salga gratis, é a diferencia que hai. Estás despois beneficiando a economía. Mendes Barri, que é un santo. Eso es. Pero que é o turismo que digo? Porque o turismo non é o turismo, basicamente, que va. Quitos así. No, un escape. O sea que
eu creo que aquí en Lugo está ben claro que todo o que se está invertindo en arqueoloxía se está botando beneficio despois na economía. Eso non pasa en outros sitios, pero aquí sí. Eso que teña Celso. Pone a barreira vaciar. O material que se topou no No, pon abrir, vaciar ahora. llevaría 30 anos estudiando. Habendo dinero, se non hai, os netos daquele rapacillo que está ali, o mellor os netos daquele rapaz, o mellor consiguen ter. Sí, pero o problema é que non nos damos conta. Hai unha crítica que fago, pero a mí as estas carreras me encantan, xa levo anos dando, asisto e tal. Pero digo, que foron a chutar as casas, etc. Xa. Entón, o documento está todo dito. Non sei, eu agora acabo de facer unha excavación en Foz e paguei eu extras as galla. Europa